Reka ngusuhuze kandi guhikaze ngushimire wowe ukomeje gukurikira KTV News mu makuru igenda igutegurira. Reka rero nkubwire ngo ndagusuhuje wowe uherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka dusuze cyane abantu bari muri Canada, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari mu Bubiligi, abantu bari mu Bufaransa, mu Bwongereza n'ahandi hose hatandukanye. Turabasuhuje kandi dukomeje kubifuriza ibyiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mudahwema gukurikira KTV News. Birashoboka yuko wabukurikira KTV News warakoze subscribe cyangwa se utarayikora, ariko niba utarakora subscribe nyamuneka kora subscribe kuri KTV News, tujye tubasha kwibanira mu makuru tuba twaguteguriye kandi tukugezaho gatanu kuri gatanu aho uri hose, mu byo urimo byose, mu byo urimo gukora byose, nta handi ushobora gukura amakuru agezweho hatari kuri KTV News. Reka rero dufate uyu mwanya tudatinze cyane. Murabizi yuko hashize icyumweru kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi nibwo havuzwe cyane inkuru yuko u Rwanda rwohereje mu gihugu cya Mozambique abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000 bagiye mu ntara ya Cabo Delgado, intara ko ikomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'iterabwoba. Guverinoma y'u Rwanda rero ikaba yaruze ko ingabo na polisi boherejwe muri Mozambique bazakorana n'ingabo z'iki gihugu ndetse n'iza SADC mu kurwanya ibi byihebe bikunze guca imitwe abantu no kwica abasivili. Ni ibyihebe mu by'ukuri birwana nabi, bica abantu imitwe cyane kandi bikanibasira abasivili. Ingabo rero z'u Rwanda zikaba zitaragiye muri Mozambique kureberera ubwicanyi, ahubwo zikaba zaragiye guhangana n'izi nyeshyamba mu kugarura umutekano muri aka gace ka Cabo Delgado, ndetse ngo zigashyiraho n'uburyo bw'umutekano buhamye. Ibi kubwiyo mpamvu rero yajyanye ingabo z'u Rwanda yuko zitagomba kureberera ubu bwicanyi, zigomba gukora ibishoboka byose. Kuri ubu ingabo z'u Rwanda, reka tubwire bakunzi ba KTV News yuko ingabo z'u Rwanda zatangiye gukora akazi kazo, aho izi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro nyine mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Bivugwa yuko rwose zatangiye gukozanyaho n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba. Bamwe bavuga yuko ari wa Al-Shabaab, ariko nyine n'ubushamikiye kuri Al-Shabaab. Aba barwanyi rero mu by'ukuri bakaba batangiye guhura n'uruva gusenya, aho barimo gukubitwa bikomeye cyane n'ingabo z'u Rwanda. Bikaba bivugwa yuko rero ku itariki 20 z'uku kwezi, ni ukuvuga ngo ni kuwa kabiri w'iki cyumweru, nk'uko igitangazamakuru Daily Maverick cyo muri Afurika y'Epfo kibivuga, amakuru ngo cyahawe n'abashinzwe umutekano muri Mozambique avuga ko u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda mu by'ukuri bakozanyijeho n'inyeshyamba. Ikaba ari imirwano yarose ubwo ingabo z'u Rwanda zari ku burinzi ziturutse mu karere ka Afungi. Akaba aribwo iyi mirwano yarose, ngo ubwo rero ingabo z'u Rwanda zinjiraga mu ishyamba hafi y'agace kitwa Palma, zahahuriye n'abo barwanyi bo mu mitwe y'iterabwoba nyine. Hanyuma ingabo z'u Rwanda zibarasaho, bahunga bagana ku mupaka uhuza Mozambique na Tanzania, dore yuko iriya ntara ya Cabo Delgado iyo ugiye ku ikarita usanga yuko yegereye neza Tanzania. Ni ukuvuga ngo niyo ihana imbibi, niyo nyine iri mu gice cya Mozambique gihana imbibi na Tanzania, biregeranye neza cyane. Umusesenguzi rero mu bya gisirikare yavuze ko ingabo z'u Rwanda mu by'ukuri ziciye muri iyi mirwano abarwanyi bagera kuri 30. Akaba yaragize ati ubwo abarwanyi bahungaga bagana ku mupaka wa Tanzania, 30 bishwe n'ingabo z'u Rwanda. Mu masaha y'ikigoroba RDF yari ikigenzura uduce tw'ishyamba muri Afungi. Kuvuga ngo ingabo z'u Rwanda zishe abarwanyi 30 bo muri uriya mutwe nyine w'iterabwoba wahariya mu gihugu cya Mozambique. Bikaba ari imirwano rero ukaba rwatangiye gukozanyaho n'inyeshyamba n'ubundi rwagiye muri Mozambique rugiye kurwanya. Bikaba ari ibintu mu by'ukuri ifite icyo bivuze ku kuba u Rwanda rurimo kubahiriza inshingano zarwo, nubwo hari abandi babibona ukundi cyangwa hari abandi babitekereza ukundi. Nkuko mu by'ukuri tugiye kubyumva muri iyi nkuru tugiye kukugezaho, nayo igaragaza uburyo hari abakomeje kugenda
banungunika cyangwa batishimira uko u Rwanda rwohereje ingabo muri kiriya gihugu cya Mozambique. Bamwe bakabifata ukundi bakagaragaza ko ari ubugambanyi bwabayeho, zitagombaga gutangayo iza SADC, ariko u Rwanda nyine rwabaye inkeragutabara rujya muri kiriya gihugu bwa mbere kugira ngo runakore akazi karwo neza uko bikwiye. Reka twumve n'iyi nkuru wumve noneho birimo kuvugwa kuri izi ngabo z'u Rwanda bindi. Muri Mozambique amashyaka atavuga rumwe na guverinoma n'abaharanira uburenganzira bwa muntu baranenga icyemezo cyo kwemerera ingabo z'u Rwanda kujya kurwana mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu yugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Tim Ishimwe. U Rwanda ruheruka kohereza abasirikare n'abapolisi igihumbi mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique ikungahaye kuri gaze. N'intara yazahajwe n'ibitero by'iterabwoba n'imvururu zishingiye ku buhezanguni kuva mu mwaka wa 2017. Bwana Borges Namire, impuguke akaba ari umushakashatsi mu bijyanye n'umutekano, abivuga mu nyandiko ye avuga ko iyoherezwa ry'izo ngabo ryabaye nyuma y'ibyumweru bike umuryango w'ubukungu uhuriweho n'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC utangaje ko uzohereza umutwe w'ingabo wawo uhora witeguye gutabaraho rukomeye mu bikorwa byo guhosha izo mvururu. Byari biteganijwe ko ingabo za SADC zoherezwa ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa karindwi. Ni ukuvuga nyuma y'icyumweru kimwe ingabo z'u Rwanda zitangiye kugera ku kibuga cy'indege cya Nakala giherereye mu majyepfo y'iyo ntara ya Cabo Delgado. Icyakora impuguke Borges Namire avuga ko na n'ubu ingabo za SADC zitaragera muri Mozambique. Gusa uyu mushakashatsi avuga ko ku itariki ya 17 z'uku kwezi Dr. Sterigomena Tax, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango, yamurikiye leta ya Mozambique ibikoresho by'ingabo z'uwo muryango. U Rwanda rushimangira ko ingabo zarwo zizakorana bya hafi n'iza SADC. Nyamara Dr. Tax yavuze ko bibabaje kuba Mozambique itaramenyesheje uwo muryango mbere y'uko u Rwanda ruzohereza ingabo. Akavuga ko iyoherezwa ry'ingabo zivuye ahandi rikwiye kuba rijyanye n'amabwiriza SADC igenderaho, kandi ko ibyo bigomba kuba gusa nyuma y'aho ingabo z'akarere zamaze kugera ahazoherezwa izo zindi. Nyamara Bwana Borges Namire avuga ko iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda ribonwa na bamwe mu baturage b'icyo gihugu, imiryango iharanira uburenganzira n'amwe mu mashyaka ya politiki nk'irijya mu mujyi w'ibindi bikorwa byakozwe mbere mu buryo bw'ibanga byo kohereza abakora iby'umutekano aho muri Cabo Delgado. Abo bakabishingira ku kuba ngo nk'uko byagenze ubwo abacancuro b'ikigo cy'Abarusiya cyitwa Wagner Group ndetse n'aba Dick Advisory Group cyo muri Afurika y'Epfo bagiraga muri Mozambique inteko ishinga amategeko itabimenyeshejwe, ari nako byagenze ku basirikare b'u Rwanda. Abo bakavuga ko abanyamozambike batigeze bamenyeshwa inteko igihe n'ikiguzi by'iyo misiyo y'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cyabo. Uyu musesenguzi avuga ko ubutegetsi bw'Imaputo butari bwakemeje iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda kugeza ku itariki ya 9 z'uku kwezi, ubwo Perezida Philippe Nyusi abitangaje izo ngabo zirimo kugera mu gihugu ndetse ziyerekana hamwe n'ingabo za leta mu karere avukamo ka Moeda. Icyakora icyo gihe nabwo ngo nta byinshi uyu mukuru w'igihugu yavuze ku bijyanye n'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cye. Icyo gihe Bwana Osufo Momade, umuyobozi wa Renamo, rimwe mu mashyaka akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi rishyigikiye iyoherezwa ry'ingabo za SADC, yahise agaragaza ko adashyigikiye iyoherezwa ry'abasirikare b'u Rwanda. Nk'uko Borges Namire abivuga, uyu ngo yavuze ko binyuranije n'amategeko kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique batabanje kubaza inteko. Bwana Fernando Bismarck, umudepite wo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi usanzwe ari n'umuvugizi w'ishyaka riharanira demokarasi rifatwa nk'irya kabiri mu mashyaka akomeye atavuga rumwe na leta, we ngo ibyo yabigeranije n'igitutsi. Umuryango uharanira demokarasi n'iterambere, umwe mu miryango iharanira uburenganzira muri icyo gihugu, nawo ushyigikiye iyoherezwa ry'ingabo za SADC, wanenze ibyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda. Uvuga ko Perezida Nyusi atari afite ububasha bwo kwemeza iyoherezwa n'ingabo z'amahanga bitabanje kwemezwa n'inteko, ndetse ugashinja leta yo gusubira mu makosa nk'ay'umwenda wa za miliyari z'amadolari yafashwe mu buryo bw'ibanga. Icyakora uyu musesenguzi avuga ko ishyaka riri ku butegetsi Frelimo ryakunze mu bihe byahise kugaragaza ko ridashyigikiye iyoherezwa ry'ingabo z'amahanga muri Cabo Delgado, ntacyo riratangaza ku iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda. Yewe ngo nta nubwo ryigeze rigaragaza gushyigikira Bwana Nyusi nk'uko byari byitezwe, byerekana ko perezida yafashe icyemezo nka ubwe bitanyuze mu ishyaka. Nubwo ryagononwaga, ishyaka riri ku butegetsi Frelimo ntabwo ryigeze ryanga ku mugaragaro inkunga y'ibihugu bihuriye muri SADC.
uyu musesenguzi agasanga kwisunga u Rwanda bigaragara nk'ibishobora cyane gucamo ibice abanyamozambike mu gukemura ikibazo cy'ubuhezanguni mu ntara ya Cabo Delgado. Bwana Namire avuga ko iyoherezwa ry'abacancuro n'abanyamahanga risanzwe ryaranenzwe cyane n'abagize inteko, ariko ibikorwa byabo byari ku kigero cyo hasi ugereranije n'ibiri ku ngubu. Akavuga ko abasirikare bagera ku 1000 ari benshi cyane ku rwego rwo kutirengagizwa mu karere nka Cabo Delgado, bityo hashobora kuba ibikorwa bihungabanya abasivili nk'uko bikunze kuba ahantu hose hari imvururu, ibishobora gukurura amacakubiri ndetse n'imvururu za politiki muri Mozambique. Uretse n'ibyo, Bwana Namire asanga iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda ritavugwaho rumwe rishobora kongera guhembera imvururu hagati ya leta n'ishyaka Renamo. Ni mu gihe yakomeje kugeragezwa kubaka ubwiyunge nyuma y'amasezerano agamije kurangiza burundu imvururu yashyizweho umukono n'impande zombi mu mwaka wa 2019. Kuri uyu musesenguzi, ubwo leta y'akarere ka Cabo Delgado yasabye abaturage gukorana neza n'ingabo z'amahanga, ariko kuba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi asanzwe afite abayoboke benshi mu duce twazahajwe n'imvururu bishobora guhungabanya imibanire hagati y'abasirikare b'u Rwanda n'abaturage baho.